Yellow me canon bana will be lam August had a pumpkin to the assembly session the past on the Hotnagan Hena, Gaikang and the Fondo Cray. Manipur dasu Taresu Pay Commission Sanahan Nabagama Langakas in the same Sabio Hena, ZAC of M2 and NGO President Kaidam Manin Apple Torokli. Thawal Moijing Singalika de Mohammed Abdul Rahman, give me half the Sena have a view animal Zil the Tajan Cray. Amasung IMC Ward 13 da Sahi January Mars Paul PDS columns in Atu Matamigan to Wana BJP Corporate and demand Torokli. Mayam Kurumzari, Adam the Young Bit Impact News ni I Okram Somendron Hauzik, Pungzas Pabugimaro Pausing, Miam the Pijari. Yellow me canon bana will be Puton about all political party, Mifama, Angasi Pung Mapandagi, Taramatui Makai Fawa, Chief Minister Conference all the Pantokre. Naga People's Front Amasung National People's Party, Natana Atai political party, Singna Nasigi Mifama to the Sarugyaki. Tongan political parties sing Nasigi Mifama to Matanga, Magimagi, Oba Motka, Fondong Narakli, Mifama to Loy Bamatunda, Paumi Sing Tongan political party, Mihut Sing Akana Unaru Amada. State Asika Deputy Chief Minister Oibagaluna Home Githouse Puri Bagaikangamna, International Border the Lady Bamasing Yamza, Draba State Asik Yellow Missing Bukalon and Balom, Sema Wipesi, Yamna, Tangai Fadabamani, Mamang Taki Bilama President Ayab Pirakidaba do Yanglaga. Handak Putoka Bilasi, Singamadi Tamani Punayaga, the Bilama Sem Naba government, Tabo Packet Pahore, down the same Gadru Bilasi, Subsab Mumming Amaton Drabasu, down a drop Tauru Bill Adu, Delhi the Han, Taduna, Loer Singer Kanagani, Madugi Matunta, Manipuri stakeholders sing Gatana Bamatunda, August had a Pamgadur assembly session the past on the Hotnaganihana, Fondoraki. The constitution the Kangairaba, experts in Tanagadaba. Betting together by materials, paperwork, exercise to the Hore, constitutional experts in Ruga, Tanamulaga, actual bill as if talking it. Otherwise, the name do experts in Tanaraga, final form later conduct, stages of the conduct. All stakeholders sing the Tom the Labor Civil Society sing, Maruina, JCILP, the sing at the Srasan Podale, Sinau Singh, JC, the Singh, Hillary Committee, Patanen, over different question, Hillary Committee, Putoina Panbanina, Madugasu, Aduga, all stakeholders, Tanaka, wider consultations at Torkanda, because Putonaba had honors of exercise. NCP degi mai pak tuna Kaisantong Assembly constituency ki MLA wari balaisom ibom chana ngasi gi mifam adu da state government draft tawro ga puthor ki ba bill adu all political party ki miut sing na su support tawna ki ana fongdor ki MLA na hai ki bada Hanana President na yara kidra bill amagi maming hanna thonma yadaba maramna nauna sem gadru bill asigi maming di thondri adu moina mag state government ki law department amasung home department yauna akang ai singna kupna khanar ba matungda union home ministry da tha aduna hana yengal ba matung lakliba assembly session da pass tawna ba honar kadaba mali adu Churachandpur gi asi bak chang mapan ngasi fa ba lawduna leiriba sin maram oirga nauna pass tawgadru bill asida apan ba oiga tra haib gi singna ba lai haina fongdoraki bill maming di akoi decide tawdri do hanagi sab manaba bill maming dari putopu yadre maram once withhold tawibasi tasengbudi reject to rehbni assembly londa adun maming manada ba spriti manaba bill ma yam thun putoga live session ida pass tawna ba akoi government hotna begini khanjai Churachandpur hol leiba asi mapan gi problem asi akoi pawa akoi leinung chan leiba mapan gi problem asi thurmak state government by any means settle to wena tapir pulai masi pending lady di akoi bill si pass tawga in the when tharga su madu khara reservation legado mali Manipur People's Party MPP gi oina de ngasigi mifam adu mai pakpa amadi oiki adu moina mak ngasigi mifam adu na tholiba protection of local people of Manipur bill 2016 haiba maming asidagi hauna soire haina mot pirakli party asigi president and Sobha Kiranna mamang na pass tawkiba bill president aya pirakidra haraga government na tumina leithok na tawri
Sarkaria Commission ki matung ina President Karigadamak Bill Ahum Gimanung Ayaba Pirakidabano Habadu Tidokut Yaudri and Wood Bill as the Yauriba cut off Bezier Manipurna State Road Funky Basahi 1970 to the Oenbama the Tenant Kimatang Yauriba Wahi Singasina Tungda Tenant Kiweba Tongan was right and Talaka Yabu Wafum Kia Yauriba say Loto open up Fagani Habigimatang the Wafum Kia State Government the Tamlam Kia and Fondoraki. Ibu bi Sarkarna Toribase Manipur ki Prajada White Washington Wuni. Housing bill semani aduga moi monsoon session da thagat kani bill pass tawgani governor da pisin gani tha amani matam logani September October da Manipur government se kari ogi bu lemdak government orane ba lemdak prime minister lemdak president power yorok traba election la kadoraba aduna handa ki bill sine hena bharot ki president na tai chata ba thawak trokani hanadi we hold tawre ko khana oina thadrakpani handakti karimta mana mani nairo sibu kari kogibu absolute veto maramdi lemdak government piba lemdak prime minister piba lemdak president piba lemdak chief minister piba bill je president sukun khana roi ba sidi kogi constitution de yaujaba thabak ne ba BJP Manipur Pradesh ke Maikai de Manipur government and drop Todun Putorok Anawu builda Valley area Kaka the Mapanda Lakumi Masing Kangwang Wankalak Pasina Maram Oiraka Yellow Mikanan Bilam Sim Matau Tai Hana Anawu drop builda Yauribasi Tung the Lana Satkipay Lamdamasida Mapanda Sanko missing Migi Masing Hengalak Libasi Sing Amaditam Animaktane Anawa drop billas the cut of base year Manipurna Sterod Funky by English Sing Amagachapan Humpatra Nitogi January Tang Kunmatoida Oibada Akaiba Late Adu Haiba Sahi Sigi Mamang the Leraklam Palam Gimu Singi Masamasu Manipuri Oige Hairabadi Lamdamasida Pok Harris Ohensi Hana BJP ki Maikai de Tamlaki Hana Party Sigi Mute Oina Saruk Yaruba Senior Spokesperson Saikom Tikendran Fongdorakli Apandaki Lakpa Kangu Sing Sina especially very areas is the Moi Kundabaki Pam Labana from the Tasilakana wishing Kangan Hangat Pasina India leisure Mapan state singer Duga Leori Manipur Sarusiki growth rate Satina Canary abnormal growth Malay protected or restricted or hill areas Hibasiga Aduga Somnak and the valley the Laka influx Sisga Palaga in Sembagi or from Lagati quite close Karatati Magi extensions to the entire territory of the state Hiragaso tribal Tariba Chingi Lamsingsi Haido Omaga Lemori Babeli Gitamakta Sembadon Uhale aduna masigi whole kanosima paragraph sima lokthok si aitana koina Imphales ki manung channel laiba Begapati lekai de laiba JSLPS ki hana gi convener Komdram Ratan gi yumda Mayangphal police station ki SDPO M Rameshwar Singh na luching team amana thi buhum gi thabak sathakre yumda leiram de haduna Komdram Ratan gi ani subaloina bi Komdram umbi umalini bu July ani de gi hoduna yumda laite hana police na aran report tawre hana JSC Singjamai maral sirakli Thaudoga se thas ki tang taret sagol childum ki pung mari taba du aida thoki bane numina du Komdram umbi umalini de lightin khurambag mari lena na ma ki angang galoina na yumda gi Mapan Thol Bani Yumdagi Sian Balaitia, Tamlakli. Manipur Press Club to Palmising Unaba, the JSC Singjama convener to Subas Nahai, JCLPS Kihanagi convener or Ramba, Komdram Ratan the state government wanted Lautok Libasi, Lautu, Loina Zud Nipanda, like it was upon Robin King Thorum the Sarukya, Yan Bio Haduna, Miam Kongjang Lading a Sergasida, it had an state police key, Makok Tomo police officer Raman Lusu police team, Mamana Komdram Ratangi, Begavati Laka, the Yumda, Tibak, Lakiba Loina. Sakang do miyo yama yauna lekai gi nupiani gi soi lauraga aran report toramba asimak yamna laibak thibane asigma thawang asina miyam gi ho namthab ngamloi Komdram Ratan gi mathak tawante lauthok liba madi FIR ma salliba asi lautho haiba demand je Asian hayeng tang tara amadi tarama thoida singjamai maikai gi sin bathungna miyam gi wakat mi pham gani loinana tang tarama thoida court gi wail taraba matungda makha tab kongjang sing sangsin na sem sare hana subas na fongdoki ngasi gi pawgi mi pham da Komdram Ratan gi ani subaloina bi Komdram ongbi umalini amadi JSC gi miyu singsu Saruk Yaki, Panbayaba Manipur High Court na Komdram Ratan the FIR Saliba Amati, wanted Lautholi Basiga Marilena Chiasang Sing, July Taramato the court pickle Nunba, Marilena Sing the Kangan Belay Krabane. Dundagi, Yumdagi Lake, Habiba, Wapamase, Yazaning de Aranbani, Numit Ase, Holiday Numit Obana, Isagalona, I like Rumbasali, Isagi, Awatba, material labor accessory. Numit Asida Pyramid report Ase.
अरानबना मरम ओइदुना फैमिली साइड तगी नुंगाइतब थमजरी अचुम मराना से लेकाइना साखीने लमजिंग मेरा रोबिन हुड की लेमनाम तो सुकत पे याहुन बियो हाइबदुगी ताइवोनबद नोंग वालिंगैदा युमद करिदा चंगागा युमद नुपी अंगां कनामता लेतब इमुंग दुजा मी पुरागा तौदुना खोतना अदगी लेकाइगी इमाइबेल सिंगदा सेरान तुरान युमजिगी पोट मांग ड्राइवगी सोइनी तो हल्ली जायरगा मोइना इशलंबा मतमदना नुमिसदगी रतन तांगनी वांटे लाउथोब नुमितगी मागी लोइनबिगा लोइनना मांगरे काइना इशलक सुंब तवंगजे मसिदे यामना इखोइदा पेनदब नुंगाइतब फावजबा हाइ Joint Administrative Council of All Manipur Trade Unions Council and All Manipur Government Employees Organization की President Advocate खाइदे मनीना सही असिगी अक्टोबर थादगी सनब हौगदुर बतरे सुब सेंट्रल पे कमीशन से स्टेट असिदा मफुंग फाना सनहन बगिदमक लेबाक असिना से लेंगाक असिना सेम साबियो हाना फोंदोरकली ngasi बाबुपुराद लेब JAC की ऑफिस ता पाउमिसिंग उनबदा मनीना मखा तारदुना लमदम असिदा दी एम्प्लॉयीज सिंगना 6 पे कमीशन पीरिब खुदोंग साब सिंग असि फंगदना लाकली हानगी डियरनेस अलावेंस की सादा 39 पीदना लेरिंगै असिदा 7 पे की सादा कुलुमदोय दशमिक मंगा मंगा हेंगलकली बासिगा पुल्लगदी स्टेट एम्प्लॉयी सिंग फंगदोरिबा थागी तोलोब असे सेंट्रल की सादा 94 दशमिक मंगा मंगा हंथना फंगदोरी स्टेट असि पे कमीशन लेतबना सेंटर की तरेसु पे कमीशन असी सनब ताबनी हाइना सु फोंदोरकी स्टेट असि की एम्प्लॉयीज सिंग सैंक्शन पोस्ट असी लिसिंग मरिफुतरा तरेत सहुम मरिफुनी अदुबु लिसिंग हुमफुनिपान सानिपान हुमफुतरा तरु खक्तमक थबक तौरी हैना मनीना मखा ताकी 7 पे कमीशन से इन टोटो स्टेट गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी दमक्तसु सना हननबा अथॉरिटी सिंगना सेम साननबा होनबियु तुंगदा एम्प्लॉयी सिंगना खोइरंग खोइसाउनबदगी मदुगी मूवमेंट नत्रग स्ट्राइक से मसे मायोक नदनबा नागालैंड की एम्प्लॉयी से चौरकना सब्जेक्ट टू करेक्शन 1,40,000 गसिगी निंथि जना तोलो पीबा निंथि जना कंट्रोल तोबा मेंटेनेंस तोबसी ngamaga 30 लाख लेबा मणिपुर दना मी लिसिंग हुमफुनिपान खक एम्प्लॉयी ओइबा असिदा तोलो पीबा ngamdre अदुदगी अदु तोबा ngamdre ना हाइबसे अकोई इकाइनिंग हौखिबा जून की तांग कुंतरेता थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग सब डिवीजन की मनुंग चनब नुंगई द थोकिबा नोंमै काप की थौदोक्ता लैखिद्रब मोहम्मद आरिफ खान की इमुंग मनुंगदा मणिपुर लेंगाक न लुपा लाख मंगा की कंपेंसेशन पी बायना ngarang pham की स्टेट कैबिनेट की मिफम ने लेपना करे मसिगा लोइना मणिपुर सरकार के NHPC का एग्रीमेंट साइन तौनदुन तामेलुंग डिस्ट्रिक्ट की तौसांग विलेज पाइखलिबा लोकताक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कोर्स नौना रिवाइज तौबग लोइना मियामदा मई पीननबगी पांदमना पाइखटकिबा प्रोजेक्ट असे लोइसिननबा अहेनबा सेनफम थादबदसु कैबिनेट ना आयाब पीख्रेना मणिपुर सरकार की वांगांग लोइसु ओइदबा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर मोरांगथेम ओकेंद्रोना फोंदोरकली ngarang nungthil pung ahum tabadagi chief minister okram iwobi singh chair loduna chief minister secretariat ki conference solda sathakiba state cabinet mifam aduna district singda matam kuina thabak hablak taba amadi employee kyana leptana thabak ki potha ki badagi department sing staff ki awat na maram oiduna thabak thorum kya da sauna paralyze orakli basi ki matang na kubna khaina naina ki baga loina hauzik leiriba thabak hapagi athing basi komthok tuna agriculture sericulture social welfare forest and environment corporation amasung RDN PR da tangai fadaba posting hapadasu ayaba pi ki haina minister okendro na makata na fongdoki ममांग थागी कुंथ्रादा मियोय खरन ड्रकी मायोक्ता सथखिबा ड्राइव अमदा फुबदगी सीखी बने हारिबा मोहम्मद अब्दुल रहमान की म्याता से नै हारिबा मियोय अनि मोहम्मद जकाव अमदि माकी मनाव नुपा मोहम्मद अतिकुर ngasi CJM थौबाल की कोर्टा रिमांड लौदुना जेल द थाजन खरे ngasi makhoi ani bu CJM थौबाल की ममांग पुथोरक पद लैखिद्र अब्दुल की इमुंग मनुंग की मियोय सिंह अमदि मिहार असि की मतांग सेम की JAC की यामलब मियोय सिंह लाक्तुना मिहात प दंदी पियु बेल द थादोक प यारोय मिहात प सिजनब गाड़ी फाव मिरोड ओइखरबा रोआज खान फाव हाइबन सिंबा खोलाव कयासु लावखी IMC की वार्ड नंबर 13 की सही से जनवरी था कि मार्च फाव की PDS की पोलम सिंह अथु मतम येंथोक्तरबदी BJP मणिपुर प्रदेश के हाई कमान का तानादुना एक्शन लौखलगनी हैना IMC वार्ड नंबर 13 दगी BJP की कैंडिडेट ओइना कारकपा काउंसिलर ओइनाम रोमियो ना फोंदोक्रे ngasi oinam romeo gi pisum onam lakai de labiyum da pawmi sing unaba madamak hai april tha dagi NFSA satna bahau krabas ward number 13 gi january february madi march ki fangpham thoko PDS ki polam sing ngasi faw fangdri phongdoki
करिगुंबा डिपार्टमेंट की माइकई की वार्ड अच्छी पीडीएस की पोलम सिंह यंथोक्रे हायरबदे मदुगी व्हाइट पेपर पुथोकदबनी हायनसु रोमियो न मखा ताकी लोइनना एनएफएसए की मखादा बेनिफिशियरी ओबी यारबा वार्ड नंबर 13 की कार्ड होल्डर सिंह लिस्ट अदु हौजिक यौरकले वार्ड अच्छी की लेकाय मियाम क्लब ऑर्गेनाइजेशन के लोइनना पुन्ना यंगमिनदुना अवारपा यंथोक मिनसी असोयब यारबसु सेमदोक मिनाउसियाना काउंसिल ओइनाम रोमियो ना वार्ड नंबर 13 की मियाम अपील तौरकली लोइनना एनएफएसए की मखादा लेगद फेयर प्राइस सोप अदु वार्ड नंबर 13 की ओइना कदाय लेबनो करम मतमदा मियाम कार्ड सुना फंगनदुना सेंग पीब हौगितरुना हायबदु खंगन बिरो हायना मरी लेनबसिंग अपील तौरकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की लिस्ट डिपार्टमेंट की खुतांगदगी वार्ड नंबर 13 की लिस्ट अदो आइगी कुत्ता सिनबिरकले क्लब अमदी मैरा पाइबिसिंग ग खुसमनरगा थेतोकचरगनी वार्ड नंबर 13 की मियामना हाइरिब लिस्ट असे येंबिदुना इसा इसागी यावी यावदे अमदी असोइब यावरबसु चुमथोकनबा अमदी हापचिननबा क्लब अमदी मैरा पाइबिगी खुतांगदा वार्ड नंबर 13 की प्रजासिंग मफमदा पाउजेंजरी ममांगदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कार्ड की चेंग येनबा हौद्रिङैदा येंथोक हौदना लैरिबा जनवरी टू मार्च फाउबगी AYBPL अमदी APL की चेंग प्रजा म्यामदा यौहलबिनबा ऑफिशियल सिंगदा हाइजरी मसीदा ताबीदब तारबदी पार्टी की हाई लेवल का तानादुना आइन की ओइब खोंथांग लोखचदुना प्रजादा चेंग फंगनबा होनगनी मणिपुर की नेशनल लोक अदालत पांथोखरे लोइनना पंदुना लेरिबा मदि प्री लिटिगेशन केस निफुरोम लोइसिनख्रे लोइनना लुपा लाख तरा निथोइगा लिसिंग यांखै माथोइ हेना खोंगोट पंगमख्रे नेशनल लोक अदालत अदु मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने सिंदुना रिपोर्ट के चेरा कोर्ट पांथोखी कोर्ट कॉम्प्लेक्स अदु बेंच अम थोकना थमदुना इलेक्ट्रिसिटी वाटर टेलीफोन पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स फैमिली कोर्ट अमदी बैंक की ओइब पंदुना लेरिबम सुंग प्री लिटिगेशन केस सिंगी हियरिंग चथकी बगलोना हियरिंग अदुदा केस थांगलकिबा मसुंग रेस्पोंडेंट सिंगी मरक्ता यानब पुरकपसु यावखी यानदब केस सिंगिना जज सिंगना माइकई अनिमकी वाफम सिंग तारब मतुंगदा ऑर्डर सिंग तादुना केस लोइसिनखी नेशनल लोक अदालत असी सही सुपा था खुदिंग अनिसुब थांग नुमिता लेप्तना चथगनी हाइरी कोर्ट खनबसिंग लिटिगेशन से अदुमति पेंडेंसी यामबा अदुगा लोक अदालत से तौरगदी अखोई था खुदिंगमकी लेपे इने अखोइसी मरक अमा था अमगुम लेप याउरे नखोइ चही अमगे कैलेंडर फोंगगा तौबनिना अखोइगी प्रजा म्यामदा अवाब म्याम अम थेंगनबसी पैसा तिंगदना यामना कोमना लाइना अखोइगी केसी डिस्पोज तौरगा थुना लोबी याननमगी पांदमदुदा पाइखलक केस सही सिगे अप्रैल 15 चनब हौकिब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ना थाउ मपुंग फरकलब फाउद मणिपुर की लाइरब मियामना ngasi फाउबदा साखथुंग फंग ngamdriba siki maruib maramdi politician bureaucrat arm militant broker madi agent mayamna साखथुंग मुनबदा थोन बनि हाना आइना थिंख्रब लालौलु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मैतेना थादरोक सेरोल अमदा फोंदोरकली मरमदुना मणिपुर की लाइरब मियामना इसा इसा की साखथुंग फंगनरब होटनबियो अमदी ngasi मियामना यकाइरक्तुना संसिनरक लूप थागत फोंदोरकली सगोलबन एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनलैबा कुराव मखोंद की तखल ममलकाई ताब लंबी असे ngasi थिंजिनख्रे लंबी असे सही मरी मंगा की ममांग ngasi फाव सेमजिन साजिनबगी थबक थौरम अमता तौदबग लोइनना मसिंग थिंगमद्रब गाड़ी क्या चथोक चसिन तौबासिन मरम ओइरगा लंबी असे की फिबम असे सोक्जिन खिबनि हारी कुराव मखोंग वुमेन्स डेवलपमेंट कमिटी की खोसाउनरब मेंबर सिंगना लंबी असे अथुब मतमदा मरी लेनब सिंगना सेमजिन साजिनबगी थबक थौरम सिंग पाइखलक्त्रिब फावबा ngasi हौना लंबी असे मखा ताना थिंजिनख्रे अखोगी सिगी लंबी से असुकी मतिक स्कूल की बेल सिंग अदगी व्हीकल मैम से चटपसिदा अखोई लंबी से याम साथीन फिबम अमदा सोखरबा अदुना मसी सेमक्त्रिबा मतम से चाही मरी मंगागी ममांगदा सेममबदगी ngasi बौदा हन्न कनानसु यंगबिद्रेबा अखोई मसी मयामना खांगद्रा सुमलेरकपने सेंबिरकदा हायदना अदुबु हुजिति नोंजु पंथा ओरकपने सेंबिरक्तबसिदगी अखोइसे लैबा यारक्तदना मसीगी लंबी से थिंगकांदा कई ओरपगे येंगसी हायदना ngasi अखोइ म्यामसे थोलगा थिंगबनी प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना PMGSY की मखादा चांदेल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेरिबा तैसेमीदगी सामन 5 फाबुगी किलोमीटर 8 की लंबी सेमबदा तैसोमी विलेज की सरुक हाइबद मीटर सानिपान लोम कांथोक लमलगा लंबी सेमबा हौखिबगी थवंबु यानिंगदा फोंदोक्तुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट की तौसिमी एरियादा लंबी थिंख्रे खोंजंग अदुगी मनुंग चना लंबी सेमबा अदुगी हौफम द थेलंबा सकंग युंबी साइन बोर्ड सु मियाम फुक्तोक्तुना लंबी सेमबा हौगदबनि हारिबा मफम अदुदी युंगसिनकी कॉन्ट्रैक्टर न लंबी असि तुइसेमी एरिया दगी हौद्रिब फावबा मखाताना लंबी थिंगमुरी खोंजंग असि संगसिनकीगनि हारि
थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेरिबा वावुकाई कदाजित की सेकमाई तुरेल तोरबान दा फिट यांखई रोम हंतक नोंग चुरकपा से नमथखिबना इचाव लाकप याबगी अकीब लैबदगी कदाजित यूथ वेलफेयर एसोसिएटेड क्लब की थौमी सिंग अमदी मियामने सेमजिनख्रे वावुकाई कदाजित की मपादा सेकमाई तुरेल की मथक साबा मिनी दाम मीटर सानी रोम कुमथरगा तोरबान मीटर यांखई रोम नमथकी IFC दे हाइजरुबदा फक अमदी बोरा खाव खर पिरकी अदुम ओइनमक मदुमक हेक्तमक मेनब यादबना वावुकाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA दा हाइजरुबदा ताबिरक्तबदगी KYWA क्लब ना युमथोंगी लुपा चानी चानी खाइदुना तोरबान से सेमजिनरबा वारेप नखिबगी मतुंग इना मियाम खाइगनरगा सेमबा हौखिबने ना वावगाई कदाजित मनिंग लेकाइदगी मयंगबम निंगथेम जाव को मियोय अमना फोंदोरकी मतम लेरिंगेदा सेंगमाई तुरेल तोरबान की मपान कयादा नोंग खजितंग चुरकपगा काइबा याबगी मफम कया लेरिबा से सेमजिन बियो हाइना सु लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा खोजुमान मयाई लेखाइदा लेबा सोइबम चावबुगी इमुंगदा इंडिजिनियस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक इपाकना साना थकनरबमदी सेल की मतेंग पांखरे हौजिक सोइबम चावबमदी मा की लोइनबी मेमसा देवी सही तरुक लोंगी ममांगदगी अरुबा लैनादगी फमुंगदा लैतादुना लैरी फिबम मसिदा मा की मसानुपी हल कानन बला सही कुन्ना मी की थवा इंखांग सुदन मा की मसिद मनाव अहुम अमदी ममा पा अनि उथांगन बहोनरी इमुंगी अवाब सिखरद ओरबस मतेंग पांगबिननब इपाक नमरी लेनब सिंगी अमदी मियाम की पुनिंग सिंगसिलकली एनिशियन IM की कैडर सिंगना अनालसिप एसोसिएशन की ऑफिस साबद यावब सिनमी अहुम बुंगरांग नुमिदांग पुंग 13 रुम ताब मतमदा फुरमबगी थवंगबु यानिंगद फोंगदोक्तुना सकपी कारु बाजारदा ngase yu पुंग 10 दगी नुमित उंग फाव थोंग लोनख्रे लोइनना मियोय अहुम दगी मनुंगदा अमदी फिबम लूना सोकपदगी इम्फाल पुकतुना लायेंख्रे हरी मतंग असवाइदा ब्रेक अम लौजगे मणिपुर मदे मालम की तोंगन तोंगन ई पाउ सिंगल लोइनना अखोय ब्रेक लगे यामना थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पु मियेंग तादुना लेबियो The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc. Subnatagi lak anigaling punipan piba car asigi features singdi ground clearance 185 mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Book to bihoro gari asi ngasi mak showroom da laktuna leire test drive kidamak lengsin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. ब्रेक की मतुंगदा मयाम बहुमन तराम नोक्चरी लोनना बुलेटिन से मखाताब पाउसिंग मियाम द पिजरी गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर द मियंग संग वाटले गवर्नमेंट स्कूल की ओजा से करम लारिक ताकली है बसे कनामत मियंग संगदे मणिपुर गुंबा सेंटो वाट मफम असदा गवर्नमेंट स्कूल सिंग साउखट है बसे यामन मरु ओय गवर्नमेंट सिस्टम से सोइरे खंगना अतमन एजुकेशन साउखट हंदबने ना थांगोबिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA खुमुकचम जोय किचना माराल सीक्रे लालामु मकोंग कम्युनिटी हॉल कम मिनी स्टेडियम दा थांगोबिन केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ताक दोन स्थिति पांगथोकिबा तरुक सुबा मेरिटोरियस अवार्ड सेरेमनी की थौरम दा वाफम सिंग फोंदोकिबने ngasi ki thorom da assembly constituency sigi manung channel laiba CBSE kosim amadi board of secondary education manipur na lobo examination singda mark wangna fanglak krab mairoi sahum tara ni thoida MLA na manam atum piduna ikai khumna utki koi ki private tani hagari sangning mo poi ba private na sangning risi kai ki no aisi atai ma manipur ki mapalam se dari government school ne ta ta competition se le government school na so entum first time private school phate hai bele palamda whereas number of competitors in government school na dum he manipur ko mas to wat pa jaga sati government school am chawan bas daga le ne du masi shoire gu manam se shoire khangna laina du khangna atam na pali ba government ni education chawan handan ben have se si ai ngasi swahili adum hai ne Bosim Kosima with the CPS in Lodon Pangtoki Basai Sigi Metric Amasung 12 examination da Sada Humpuma Matak Pangduna Panglakraba Lamla SME constituency Manu Mahiro Humpumanga Oktuna Manamatum Yantokre
Democratic Students Alliance of Manipur Desam Imphal East Council Sinduna Yangang Pokpi the Leva Emmanuel English Academy Sangle the Pangtok Mairu Sing Okpaki Tormadu Marilena Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister KSS Biren Fondo Kibada London Sig Mairu Sing Mahi Tambada Government Kitabak Taunan Wakalon the light Tambigano Lyric Matic San Hyderabadi Hojikte Government Kitabak Natravis Sagi Sendok Lambi Pibaya Tabak Kaya Laire Sel Paraga Government Kitabak Taun Wasat Wanom Tobigano Manipur Government so mining Tin Hyderabad Lamdam Sig Na Sing Sel Tingandana Masa Masagi Sana Tabak Piribane Amaromda Sahi Kagi Mamang the Education Gilam the Swatadun Lak Labal Amlai Assembly Constituency Maikaida Hojikti Ahom Laktuna Afum Mahiro Katorak Pasipung Tawat Ningai Fondoki Tungda Mai Palo Mairo Humpumanga da Desamgi Maikai the Ki Kudol Port Peter Punging Tawatki. Larik situ bukan Honaragati Manipur Sarkar noise no, Baro Sarkar noise no, Tongan ba, Akoi Tabak Achoba, Pamachoba Laura Iba, Ojikti Ozasu, Adungaire, TT passed out Draba, bed passed out Draba, Adu Torgati, Makwang Haidi, Ozak is one home of Bogitra like Matom the Kandore Ozek, SSA Gyozam and Lodori, Tongan Ozaka Lodori, the one home Birunova, Asana mark to the Magi. Qualified over Mayam to Ozado, Kangratam never qualified over Ozana Tambira Kanda, quality education, Apava Satra Putora, Kadurini Maramadona, Ozaso, Kalakatorine. Sahi Sigo in a class 10 the 12 Kitongan examinations in the position holder of the first division the past Torkraba, Sagolban Assembly constituency, Manung the Labor Mairo Singbu, Taram Okre, Nasi, Wahangum Leka, the Labor Wahangum. Yumjau Larimbi Community Holders Sagolban Constituency Progressive Committee in Sindra Pangtok Tormaduda Assembly Constituency Sigamanung Channel Labor Boss in the lower class 10 examination the Mairo Kunmanga Amadi CBS in the lower class 10 examination da Mairo Humputaret Kosim Makada class 12 Mairo Kuntrataruk CBS Makada Pangtok class 12 Science Tara Arts Tama Lonena Commerce Mairo Nipan Yauna Sahi the Pangtok Tongan examinations in the position holder of the first division the pastor Kraba Mairo Samani Putaret Asibu Pungning Togat Pagaloina, Selgi Managaloina citation among Kudol Tamduna, Taram Oki. Sagolban Assembly Constituency MLA RK Imo Amade Iram Damasik Masak Naiba Muka and Asipangto Kipataram Opoki Toramaduda, Sarugyaki. Laiba Satramayam, Inhalak Pasida, Pungning Togat Pamoina, Masilis the Quinayam Kahana Mogi price, I am Bakashukina Pibungam Benete, Tawadabu, Moina Kenot of Zaruba, Hona Zarubado. Maduda Aquina getting incentive Hagadra, Quina Puning Togopa Moina, Tung the Hena Tabak, Apaba Pangtopanga Makadoba, Satra Haribasi, student Haribasi, backbone of the society in youth Haribasi, and the students may have seen Tungi Hayang Yumri, Kadoba, they are pillars of the society, and Nakogi backbone se Kandaya Davnina, Apava Satra Putopa Habasi, Tangai Patavani, Hainam, Tamzani. All Manipur Student Union Langthaval branch na sinduna handa pangthokiba class 10 amid 12 ki examination sing the mark yamna fangib mahiro sing ok to pungning thawat kre ningthemsa karong Langthaval ningomba ma madi hyang thang yakoib leba council boss ma madi CBS ki examination da mai pala khrab mahiro sing bu ok ki thoram adu Langthaval left makalekai de leba ima panthobi lampak to pangthoki Red Cell Division Asinduna Thaum Sumna Satharakpa Anha Singoiba Skill Development Program Ama Angasima Pungfana Lushin Kre Hospitality Management Ama the Electrical Work Lamda Nupian Yaun Punami Kuntarukna Sarugake training program ado ZCRE School Solution ki experts in a training P Kibane Training Lushin Ama de training Singda certificate P Bagasama Thoromama Bisnupur Leba Nipunito Isu Assam Rifles ki Kiemta Angasipangtoki Thormaduda 73 Mountain Brigade ki Commander Brigadier Gautam Chauhan Defense ki PRO Lieutenant Colonel Ajay Sharma Amadi Assam Rifles ki Makoktom official Kiasu Sarugyaki Thormadu Kumari Lenana Brigadier Gautam Chauhan High Operation Sarvavanagi Saruk Amoina Lamdamasiki Nahasing the vocational training program Kia Piduna Lakli Lamdamas the Labour Nahasin Kutsa Hidabadi Afabataba Kia Fangani Lunana Hena Fab Nungaiva Punsi roll among the Labour Ngamgani Habasi Red Cell Division Achet Pataza Banihana Brigadier Gautam Chauhan Fondoki Training program to the Sarugyaki training Mari Bangalore to Leba Billion Smiles Hospitality Private Limited ta Loinana Training Amamamna Infal Leba Classic Group of Hotel Amadi Hotel Yaifabada Tavak Fankrehari. A lot of infrastructure development programs are coming in place. Peace and tranquility is coming into Manipur. It's no longer that disturbed what it used to be about 10 years back or 5 years back. So it is very, very nice to see people getting trained and economic activity taking place in the state. And it is through economic activity and development that
the state can progress, and once the state progresses, the people can progress, and we all can move forward in the right direction. And once one goes to Delhi or any of the metros, you find in the hotel industry or the hospitality industry or in the airline industry, the number of boys and girls who are there from the northeast is phenomenal. Lamdam asigi iyong da yumpam oiba nupi singi set na sana na firol gi oiba showroom khuman them ngasi sagolban mainolerak machin hangdokre ngasi gi thorma du da sagolban kendra gi MLA R ki imo Classic Group of Hotel gi chairman Dr. T.H. Dabali Manipur University gi hana gi Professor Lokendro Arambam yaw na miyo kya na sar ya ki showroom asida khadi amadi moga gi fi oiba nupi singi oiba firol kya lamdam asigi miyam da fangan ga dawri pawmi singa unaba mada khuman them gi creative director Richana Kumantemna fashion industry as in Nomonomugi in a Sakolakli, Lunana, Nasi, Hang Libasor Masina, customers sing the Lamdamasig Madi Lamdamasig artists sing the Putoxa Polam sing Fangan no Pandam Tamli and Fondoroki. Manipuri viewers, I'm talented oi. Adana Aquinasu, because we got the exposure, Aquinasu Moigi can say give and take a relationship. The Moina P Pazaza Pirani, guidance Kitang Pirani, design the Mogi, designing Tamugi Matong and guidance Karpiraga, Smai Saitausi, color combinations, Sito, Diamond Pazani. What is being trendy in the international circuit? Adugum the input to Karpiraga, Mogi expertise at Hadaraga, corporation Taraga, Adum Kantoba, Yamtina strong web industry or in a country. India ki hanba Handloom Design Development Award 2015 pinan bagidamak Manipuragi Sirom Indira Khalakle hanbun India government Handloom Design Award ase mamang sahida Ministry of Textile same kibani masagi sahi nifumunga suraba Indira Imphal ki thangmoiban Lairen hanjabale kai deleba Sanu Creation ki proprietor ni hari loinana Hariba creation asigi brands amasu New Delhi ki Basant Coast hang toktuna miyo kya thabak piduna foreign buyers singi supply tawbagi thabak su chathari Hariba award ase mathang thagi tareta UP ki Banaras ta National Handloom Day ki thoramda India ki Prime Minister Narendra Modi na khusinagani hari Advanced Speciality Hospital and Research Institute ki Om Suba Foundation numit ngasi ayuk pung tara makai taba matam institute sigi auditorium da pangtokre Infalis ki manung channel leba palace compound leba Advanced Speciality Hospital and Research Institute ki ahumlak Suba Foundation de numit asida hospital asida nauna new casualty block deluxe room manga hospital laboratory amade CT scan machine sing hapsin krehari ngasi inaugural function haibadi CT scan operate over casualty emergency operate over aduga se lab asisu inaugurate over because hospital asi hujik 100 bed ne to 200 bedded ki plan tawjari aduga khoi atungda lakadaba litho tripsi ki plan su leijari aduga upgradation tokudaba hospital asi ki 200 bedded legadaba kuding ma khoi du tamna khoi expand tawna ba honajari Paswa Assembly constituency ki manung channel leba sangai pro kabui khulda nominee sumna chathagadaba social service camp ma ngasidagi pangthok haukre sangai pro kabui youth organization sinna khulla sitna kon mafam sing iram nala ma difatau sing sit sing khibakalo na matam kya mamang ki khulla sida PICD gi makha da water reservoir ma thamduna madudagi thakna sana ba ising piba lep khibuna baram oiraga khulla sena ising gi matang awaba kya mayu na ribas Manipur government na miyeng sangbi yoina wafam thamlakli Sangai bro PIC se skoi mang da uri base hojik se sahi ani gi mamang da loisan khraba adukumba PIC ni ado hojik faudi sangadri loidi loisan khre hojik na sangai bro kobui khun ge market set ta ka masa amada mokhoi gi staff ki mi ga loina na function tore duna yarga de concern authority na miyeng sangbi duna hairi ba PIC ge hojik yum sa ba loiraba sikumba PIC sida sangabi duna athubu matamda function asida tobiu MGNRGS ki makhada Young Vespa Riders ki members singna Vijay Govinda Gram Panchayat ki pradhan galoina na uchar kya thakre uchar sing thaba du tera tongrum lekai akoi bada Young Vespa Riders ki members sing amasung Vijay Govinda Gram Panchayat ki pradhan in Rani yauna sathakibani BJP Manipur Pradesh ke House General Secretary Organization or SIS Premanand Sharma bu pharmacy ke lauthok laiti haina BJP ki cherol amna khangalakli General Secretary Organization ki pharmacy party asigi sana pathap ki matung ina Central Office na hablak kadabane Naharol Thaudang Pauseda Premanand bu Secretary Organization from the lauthok lahana phongnak libasi lauthok laiti haina cherol asin maka tarakli
Kairang awang lekai Muslim ki khunja sing da ngasi hepatitis B ki ahum suba dose ki vaccine kap thokre hangang mayai lekai de leiba thokchom Romeo na hangang assembly constituency ki manung chana leiba mafam sinma thungna satharak vaccination program ki manung chana pangthoki bani hari ngasi mioi samri kunmanga da hepatitis B ki vaccine sing kap thoki Tangkham maning lekai amadi makha lekai da National Food Security eke seng suna fangdru faw seng laukiro hena haukiba jun taruk in midang lekai ani ki mioi cham hian man mifam pangtok tuna warip laukiba du ki mayokta kanagumana kok sanaduna lekai mase taran ba singnarak labadi tangkham makha lekai semgot loop nupi loop Women's Welfare Association tangkham maning lekai Polestar Club tangkham maning lekai amadi Young Students Model Club tangkham makha lekai na mioi adu ki mathakta sabsab paukum pi gani hana serol amada Khangalakli. Under 19 Junior Girls National Football Championship ta Manipur na Jharkhand ahan quarter final league ta mighty bapi kre ngase ayuk Kataki Police Ground sana ki championship asigi ahan quarter final league match adu da Manipur gi nupi masa sanaroi M Ratnabalana match ki mapan taramathoi kuntramari yankai taret amadi humphumari sub minute singda panjil manga Kasminana Nifunithoi yankai mapan humputaret humputara mathoi marifunithoi sub minute singda su panjil manga S Ranjanana Nipu manga amasung humputara suba minute sing the panjil ani loinana e Rosana maripu mapan suba minute panjil amaga chanchinduna Manipur na Jharkhand bu yamna lakshana panjil tara humdoi sino da mighty bapi ki mamang sahi ki champion oikiba Manipur football team asabu AFC A license holder L Saubu Debina lamjing lamtak pag loinana AFC C license holder S Manitomi Debina manager ki thawdang lawriba team masina July tara da sanagadab ani suba quarter final league ta Odisha ga sanaragani Championship ase All India Football Federation ki miyang makada Odisha ki katakta thas ki taratarit faw sathagani Taranithoi Suba Governors Cup State Level Fencing Championship ngasidagi pangthok haukre Manipur Fencing Association sinduna Kumalampa ki fencing hall da ngasidagi haukiba championship asigi mini girls ki EP event ta upa kyamgai ki fencer crown lady na gold aduga KHSC Kongman ki fencer Sandrika na silver medal laukiba ka loina mini girls ki saver event na KHSC Kongman ki fencer L Avi amadi N Zeri anina gold amsung silver medal laubangam ki Championship asida sanagada fencing event tara da tongan Mioi tara ki mingda memorial running trophy sing pi gadauri ngasi championship asigi haudok ki thoram da Kairao Assembly constituency ki MLA Karam Thamarjit Manipur Fencing Association ki president TS Joy Kumar ga loinana iram damasi ki masak nai mioi kya na saruk yakhi matanga swada bulletin ase tension jidring mangwaina headline zamuna thamjari Yellow me kanan bana wo bilam August thada pham ko derba assembly session the pass tong na khona gani haina gai khangam na phong dokre Manipur da su taresu pe commission san hanin na bagida maklenga kasina CM Sabio haina JAC of M2 and NGO ke president Khaidam Manin apil torakli Thawal Moijing Singya lekai de Mohammad Abdul Rahman gi miha ta sena ya bi animal jail da thajin kre Amasung IMC ki Ward 13 da sahi ase ki January ki March paw ki PDS column sing atu matam gen thu waina BJP ki corporate ka demand tarokli